با مهمترین خبر و گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. طبق نقشه کاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند هر هفته روز شنبه قبول شهروندان از جانب رئیس شهری پنجکند برگزار می‌گردد. در اساس رجه کاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند هر هفته روز شنبه از جانب رئیس شهری پنجکند قبول شهروندان با مقصد حل مشکلات و پیشنهادات مراجعت کنندگان برگزار کرده می شود. این نوبت ضمن بررسی مراجعت فرزند نویسنده و روزنامه‌نگار ورزیده شادروان احسان سبحان جهت نشر آثار چاپ شده او به نهاد مربوطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دستور داده شد. همین طور در جریان قبول شهروندان مراجعت و درخواست 42 نفر اید به تامین با قطعه زمین نزد حولگی، بهتر نمودن شرایط منزل، حجتگذاری آن، رسانیدن کمک مالیوی، تامین با جای کار، تعمیر راه، بهتر نمودن تامینات با آب نوشابه و پلیسی و دیگر مسئله‌های معیشی شنیده شده، ماهیت و راه‌های حل قانونی آنها فهمانیده برای بررسی به نهادهای مربوطه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و راهبران تشکیلات و مؤسسه‌های مربوطه سپارش داده شد. گزارش صبرینا اکرم و شهباز قربانوف از دفتر مطبوعات رئیس شهری پنجکند. با مناسبت روز مادر از طرف رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده یک گروه مادران سابقه‌داران ساحه‌های گوناگون مورد دیداربینی قرار گرفتند. در عرفه تجلیل روز مادر، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده سابقه‌دار ساحه معارف، اعلاچی معارف و تندرستی تاجیکستان، اعلاچی مکتب‌های شوروی حلیمه سعدالله‌یeva، سابقه‌داران ساحه طب رعنا قربانова نزاکت سیدعلیeva، سابقه‌دار ساحه ساختمان خاوروی بابایeva، سابقه‌داران ساحه معارف گلچهره سلامova و مهریجان عزیزمرادova را که با مهنت شایسته مهر و صداقت در رشد جامعه، تربیت نسل جوان و حفظ سلامتی مردم سهم ارزنده گذاشتند، عیادت نموده با روز مادر تبریک نمود. گفته شد که در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام و منزلت زن مادر جایگاه خاصه دارد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ملاقات و سخنرانی‌ها و پیام نوبتیشان که روز 16 دکبر سال 2025 به مجلس عالی مملکت ارائه شد، بار دیگر از بلندی مقام زن مادر در جامعه یادآوری کرده ابراز داشتند که ما باید به نیروی سازنده و ایجادگر دختران و بانوان تکیه کنیم و اشتراک فعالانه آنها را در روندهای دولتداری و فعالیت در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق تامین نماییم. در دوران استقلال زمینه‌های حقوقی این روند در شکل قانون، فرمان و قرارها، برنامه و استراتژی‌ها گذاشته شدند. بسا رمزی است که در آغاز این فصل زیبا روز مادر که بشارت دهنده از نوروز عالم افروز، عید نفاست و زیبایی، زمان ارجگذاری به آفرنده حیات زن مادر که مظهر مهر و محبت است، با شکوه و جلال و آرزوی و تمناهای صمیمانه تجلیل کرده می شود. در نوبت خود سابقه‌داران نیز منتداری صمیمانه‌شان را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رئیس ولایت سوخت و راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند جهت توجه و غمخوری‌های پیوسته بیان نمودند. به عیادت شوندگان تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر تقدیم گردید. گزارش صبرینا اکرم و شاه حسین صالحوف از دفتر مطبوعات رئیس شهر. رفت اجرایی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سال تولد 1999-2008 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی در مشورت وسیع کاری با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، رئیسان جماعت‌های دهات و محله ها، اینچنین دیگر
шахсони масъул мавриди баррасӣ қарор гирифт. با مقصد بررسی مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی و تحکیم همکاری مقامات محلی با اهالی ملاقات با رئیسان دهه‌ها و محل‌ها برگزار گردید. در واقعه مذکور معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده اشتراک و سخنرانی نمود. در هفته واقعه مسائل آبادانی، رشد انفراساختار، تامین اهالی با جای کار، پیشگیری قانونشکنی، بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان، دعوت جوانان به صف ارتش و تقویت کارهای فهماندهی مورد محاکمه قرار گرفتند. ذکر گردید که با دستگیری سیاست خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون امروز در تمام گوشه و کنار کشور کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت یافته رشد دهات همچون سمت افضلیت نوک سیاست دولتی موقع مهم را اشغال می نماید. رئیسان دهه‌ها اوید به وضع ساحه معارف، تندرستی، فرهنگ، کشاورزی و مسائل اجتماعی اهالی حسابات داده پیشنهادهای مشخص منظور نمودند. تاکید شد که برای پیشوازی جشن‌های ملی از جمله 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای آبادانی، تعمیر و ترمیم مؤسسه‌ها و تازگی محیط زیست باید تقویت داده شود. در انجام ملاقات با مسئولین جهت اجرای سری وقتی سپارش‌ها، تحکیم انتظامی خدمتی و بلند برداشتن مسئولیت شهروندی دستور و توصیه‌های مشخص داده شد. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالف. идомаи барномаи иттилоотии пайғом дар толори шабакаҳои барқи шаҳри панҷакент бахшида ба рӯзи модар ва арҷгузорӣ ба заҳмати бонувони ин соҳа ҷамъомади идона баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар шабакаҳои барқи панҷакент ба ифтихори рӯзи модар ҷамъомади бошукӯҳи идона баргузор гардид. ин ҷамъомадро роҳбари шабакаҳои барқи панҷакент ҷаҳонгир раҷабов ҳусни оғоз бахшид ва дар як фазои тантанавӣ аз номи роҳбарияти шабака ҳамаи бонувон ва собиқадорони соҳаи баҳрро бештар аз ҳисоби занону модаро мебошанд бо як фараҳу шодмонӣ ба ифтихори рӯзи модар самимона табрику шодбош гуфт. мавриди зикр аст ки дар ин ҳамоиши идонаи бонувони шаҳри панҷакент ҳайати роҳбарӣ аз филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри истарафшан низ ширкат варзиданд. муовини роҳбари филиали шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри истарафшан маҳмадуллоҳ азизуллоҳ, раиси кумитаи иттифоқи касабаи филиал анвар пӯлодов ва мудири шӯъбаи кадрҳои филиали шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри истарафшан майсара эргашова зимни суханрониҳои хеш аз номи роҳбарияти филиал ҳамаи бонувон кормандони шабакаҳои барқи панҷакентро ба муносибати рӯзи модар табрику шодбош гуфтанд ва бори дигар таъкид карданд ки имрӯз нақшу мақоми модар дар асоси фармон, дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳидояту дастгириҳои раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаб аҳмадзода хеле боло рафта дар муқоиса ба солҳои пешин дар соҳаи барқ шумораи занону духтарон сол то сол бештар мешаванд. ҳамин тавр аз номи роҳбарияти филиали шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри истарафшан ва шабакаҳои барқи шаҳри панҷакент ба бонувон ва собиқадорони соҳаи барқи панҷакент сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои идона тақдим гардид ки онҳо аз ин таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ арзи сипос карданд. аз тарафи роҳбарияти донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент бонувон ва собиқадорон ба муносибати рӯзи модар зимни ҷамъомади идона бо тақдими тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо.
дар маҷмӯи фарҳангиву фароғатӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ дар шаҳри Панҷакен бахшида ба рӯзи модар аз ҷониби донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. дар ин ҳамоиши идона омӯзгорон, донишҷӯён, намояндагони ҷомеа ва занону модарони фаъол иштирок намуданд. ҷамоматро сухани ректори донишгоҳ Муаззамхон Ансорӣ ҳусни ифтитоҳ бахшида ҳозиринро ба муносибати ин рӯзи фархонда табрик гуфт. ӯ дар баромади худ аз мақому манзалати зан модар дар ҷомеа ёдовар шуда таъкид намуд, ки тарбияи насли солим ва пешрафти ҷомеа пеш аз ҳама меҳру ғамхориҳои модарон вобаста аст. зимни чорабинӣ барномаи фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардида донишҷӯён бо суруд, шеър ва саҳнаҳои ҷолиб хотири меҳмононро болида гардонданд. чорабинӣ дар фазои идона баргузор гардида ба гиромидошти нақши занону модарон дар ҷомеа бахшида шуд. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Исмоилҷон Холов. با اقدام رهبری شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجاکند و بازرسی دولتی اتومبیل جمهوری تاجیکستان در شهر پنجاکند با یک گروه بانوان راننده در روز مادر گل‌های تر و تازه بهاری اهدا کرده شد. با مناسبت روز مادر از طرف رهبریت شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجاکند و شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر پنجاکند اقدام خیلی فرحبخش عملی گردید. گروه کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی شهر پنجاکند تحت رهبری معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجاکند عمرزاده عثمان توره و سردار بازرسی دولتی اتومبیلی شهر پنجاکند کاپیتان سیاد برهانزاده در خیابانی به نام استاد ابو عبدالله رودکی به همه بانوانی که سری چنبر بودند و راننده بودند در یک فضای تنتنوی با آنها گل‌های تر و تازه بهاری تقدیم نموده آنها را با روز مادر صمیمانه تبریک و شادباش نمودند. تاکید می نمایم که سالهای آخر در شهر و دیهات پنجاکند ده‌ها نفر مادران راننده هستند و سری چنبر با واسطه های نقلیات خویش حرکت می کنند که این بار دیگر از رشد و ترقیات جمهوری تاجیکستان و شهر بستانی پنجاکند شهادت می دهد. همینطور بیشتر از 20 نفر رانندگان بانوان از طرف رهبریت شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجاکند و بازرسی دولتی اتومبیلی شهر پنجاکند مورد احترام و ارزش‌گذاری قرار گرفتند. در نوبت خویش بانوان راننده برای این اقدام خیلی نجیبانه که آنها را فرح و شادمانی بخشید به رهبریت شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجاکند و بازرسی دولتی اتومبیلی شهر پنجاکند عرض سپاس کردند و اظهار داشتند که واقعاً چنین اقدام‌ها برای مادران خیلی فرح بخش است و آنها نیز کوشش می‌کنند که در آینده همه قاعده‌های حرکت را در راه رعایت کنند و برای وطن عزیزمان تاجیکستان صادقانه خدمت نمایند. سهم بانوان در رشد ساحه تندرستی خیلی نظررس می باشد. با اقدام رهبریت درمانگاه مرکزی شهری پنجاکند با مناسبت روز مادر جمع آمد ایدانه دایر گردیده زنان و سابقه‌داران این ساحه با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی سرفراز گردیدند. با مناسبت روز مادر در مرکز سلامتی شهر پنجاکند جمع آمد تنتنوی برگزار شد. رهبریت مرکز سلامتی شهر پنجاکند امینوف بزرگمر، معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجاکند قابل جلالوف، رئیس کمیته اتفاق کسبه کنجایف کریم،
бонувон кормандони беморхонаро бо рӯзи модар самимона шодбош гуфтанд ва гуфта шуд ки модар нахустин омӯзгори инсон, сарчашмаи муҳаббат, меҳрубонӣ ва фидокорист. меҳри модар эҳсоси поку беолоиш аст ки аз оғози ҳастии инсон то поёни умр ҳамсафари ӯ мемонад. беҳуда нест ки бузургон гуфтаанд биҳишт зери қудуми модарон аст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳояшон пайваста таъкид менамоянд ки эҳтиром ва арҷгузорӣ ба модар қарзи фарзандӣ ва рисолати шаҳрвандӣ ҳар як шахс мебошад. нақши модарону занон дар таҳким ва рушди ҷомеа, бунёди олии хушбахт, таълиму тарбияи фарзандон ва афзоиши эътибори хонадон ниҳоят муҳиму арзишманд мебошад. таъкид шуд ки саҳми бонувон дар рушди соҳаи тандурустӣ мамлакат аз ҷумла шаҳри Панҷакен хеле назаррас аст. дар соҳаи тандурустӣ бонувони табиб, озодакорон, ҳамшираҳои тиб ҳамарӯза дар хизмати мардуми шаҳру деҳоти Панҷакен қарор доранд. табибон ва ҳамшираҳои шафқат бо дарки масъулияти баланд ба беморону корафтодагон ки ба маркази саломатии шаҳри Панҷакен меоянд кӯмак менамоянд. дар хотимаи ҷамомати тантанавӣ қатор табибон, ҳамшираҳои шафқат ва озодакоронро бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуд. гузориши Дилшода Ҳалимова. обутоби бадан ва машқҳои пагоҳирӯзӣ як омили муҳим барои саломатӣ мебошад. ташкилу баргузории машқҳои пагоҳирӯзӣ бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, инчунин маъмурияти варзишгоҳи марказии шаҳр шумораи дӯстдорони ин намуди варзишро бештар мегардонад. дар назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо ташаббуси бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр, ташкилоти ибтидоии ҳизби мактаби варзиши шаҳри Панҷакент машқҳои пагоҳирӯзӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур кормандони кумиҷроии шаҳри ҳизб, намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент, роҳбари мактаби варзиши шаҳр, омӯзгорон, донишҷӯён ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуданд. чорабинии варзиши мазкур дар асоси барқии кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аз 16 феврали соли 2026 бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, таъмини оммавияти варзиш, таҳкими нерӯи ҷисмонӣ, баланд бардоштани рӯҳияи кормандони ҳизбӣ ва ҷавонон ташкил гардида, иштирокчиён бо хушҳолӣ ва ҳавасмандии зиёд аз машқҳои иҷро кардаашон ва фазои дӯстонаи чорабинӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. тасмим гирифта шуд, ки чунин машқҳои пагоҳирӯзӣ дар оянда низ мунтазам гузаронида шавад, то ки кормандон ва ҷавонон ҳамеша дар ҳолати хуби ҷисмонӣ ва рӯҳӣ қарор дошта бошанд. машқҳои пагоҳирӯзии мазкур таҳти шиори миллати ҷисман солим, рӯҳан низ муқтадир ва шикастнопазир мебошад. машқҳои дастаҷамонии пагоҳирӯзӣ таҳти шиори зебоӣ, тавоноӣ ва доноӣ аз варзиш аст, ҳамеша дар шаҳри Панҷакент гузаронида мешавад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. санаи 10 март ба зодрӯзи яке аз чеҳраҳои шинохтаи хизмати давлатӣ ва созмонҳои ҷамъиятӣ равон шуд. Бобураҷаб Бобоев 90 сол пур мешавад. шодравон солҳои зиёде дар ташкилотҳои ҳизбии ҷумҳуриявӣ, вилояти Суғд, ноҳияи Масчо ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ фаъолияти пурсамар намуда, аз худ номи нек боқӣ гузошт. ба таваҷҷӯҳи бинандагон мерасонем, ки шоми 10 марти соли ҷорӣ аз хазинаи телевизиони Симо барномаи Ҳумои Саодат дар бораи зиндагиномаи Бобураҷаб Бобоев намоиш дода мешавад. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад мутаваҷҷеҳ бошед ба муроҷиатномаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва барқии телефонии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳ мекунад, ки санаҳои 9-11 марти соли равон ҳавои тағйирёбанда буда, дар ноҳияҳои алоҳида баъзан ҳолатҳо боришоти борон, барф ба амал омада.
дар ноҳияҳои алоҳида тормех мефарояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония, дар баъзе ноҳияҳо бошад бо шиддатнокӣ то 13-18 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 5-10 дараҷа гарм. санаҳои 10-11 марти соли ҷорӣ ҳарорати ҳаво паст шуда аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм. санаҳои 10-11 март ҳарорати ҳаво паст шуда то 1-6 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 4 дараҷа хунук 1 дараҷа гарм ҳарорати ҳаво паст шуда то 5-10 дараҷа хунук. дар ин рӯзҳо рӯзона аз 3 то 8 дараҷа гарм. санаи 11 март ҳарорати ҳаво паст шуда то 3-2 дараҷа гарм мешавад. ҳамзамон санаҳои 9-10 марти соли равон дар минтақаҳои тармафароӣ, шоҳроҳи нақлиётгарди Душанбе-Чаноқ, километрҳои 48-74 ва 78 то 81 бахусус дар минтақаҳои тармафароӣ Майхура, зиддиҳи ноҳияи Варзоб сар задани зуҳуроти тарма дар назар аст. инчунин санаҳои 9-10 марти соли ҷорӣ дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии вилояти Суғд сарзадани зуҳуроти сел пешгӯӣ карда мешавад. аз ҳамин сабаб аз ҳисоби комиссияи ҳолатҳои фавқулоддаи ҷамъиятҳои деҳот, зернизоми ҳудудӣ ва вазифавии низоми ягонаи давлатӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодда дар ҳудуди ҷамоат, ки мавзеъҳои хавфнок ё минтақаҳое ки эҳтимолияти рух додани ҳолатҳои фавқулоддаро дорад, навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда шавад. ҳамчунин бо ҷалби аҳолӣ тариқи ҳашарҳои дастаҷамъона, тоза намудани селроҳаҳо, заҳбуру заҳкашҳо, каналу ҷойборҳои назди ҳавлигӣ ба роҳ монда шавад. тавсия дода мешавад ки ҳаракат ба минтақаҳои кӯҳӣ ва тавассути ағбаҳо, рафтан ба шикор, корҳои саҳроӣ, ҷамъоварии ҳезум, чароидани чорво дар ин рӯзҳо худдорӣ намоянд. дар ҳолати рух додани ҳолатҳои фавқулодда фавран ба шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Панҷакент тариқи телефонҳои 54848 93 880 28 71 92 753 48 48 ва 92 836 23 33 занг зананд ва маълумот пешниҳод намоянд. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 54848 93 880 28 71 92 753 48 48 ва 92 836 23 33. худ ва пайвандонатонро эҳтиёт кунед. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.